Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Leta ya Kongo Kinshasa hagaritse amasezerano nibwo bikora icengeza amatwara byayivugiraga mu butegetsi bwa Amerika ivuga ko ibintu byoroshye isigaye ivuganira ubutegetsi biriho hatagombye abantu bajya hagati bishyurwa kavagari. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara kuwa mbere, umuvugizi wa perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tina Salama yatangaje ko Kongo ihagaritse kugeza hazatangazwa amabwiriza mashya amasezerano yose yatanzwe cyangwa se yakozwe hagati ya Kongo n'ibigo by'abanyamerika by'inzobere mu guhakirwa iki gihugu Washington. Tina Salama yongeye ko perezida Tshisekedi yishimiye umubano ukomeye kandi urambye n'ubufatanye n'ubucuti hagati ya Amerika na Kongo Kinshasa. Iki cyemezo kije nyuma y'iminsi mike umujyanama mukuru wa perezida wa Amerika mu bibazo bya Afurika Masadi Buros akorera uruzinduko i Kinshasa ku itariki 3 Mata yavuze ku masezerano y'amabuye y'agaciro yasabwe na Kongo. Ati twabonye iki cyifuzo kandi nshimishijwe no kubamenyesha ko perezida nanjye twumvikanye ku nzira iganisha kubigeraho. Ntegerezanyije amatsiko gukorana na perezida Tshisekedi n'itsinda ryo kugira ngo twubake umubano wimbitse ugirira akamaro abaturage ba Kongo n'abanyamerika. Yashimangiye kandi ko amasosiyete y'abanyamerika yiteguye gushora imari muri Kongo Kinshasa mu rwego rwo kuzamura ubukungu bwaho. Kuva muri Gashyantare umwaka ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye gukorana n'ibigo by'abahuza mu biganiro by'ubufatanye nka iyishinja gikorera Washington muri Amerika. Iyishinja yari imaze igihe kitageze ku kwezi ivutse yagiranye na leta ya Kongo amasezerano yo kwifasha mu gihe cy'amezi 6 yishyurwa akavagari ka miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika. Iki kigo cyahawe inshingano yo guhagararira leta ya Kongo biganiro n'abagize inteko ishinga amategeko ya Amerika mu nzego nshingwabikorwa no mu bindi bigo by'iki gihugu kuyifasha mu matangazo yiherereye no mu bushakashatsi n'ubusesenguzi burebana n'umutekano. Ibi biganiro byari bigamije gusaba Amerika gutanga ubufasha mu kurinda umutekano wa Kongo wahungabanijwe n'imitwe yitwaje intwaro no kubaka igisirikare cyayo, nayo yisezeranya gucukura no gutunganya y'agaciro itunze. Tina Salama yasobanuye ko muri urwo rwego Tshisekedi yahagaritse amasezerano yose ya leta ya Kongo yagiranye n'ibigo by'abahuza by'abanyamerika birimo iyishinja. Naho umuyobozi wa FC rwanya ubutegetsi bwa Kongo Colonel Nanga yagaragaje ko perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi agomba kuboka ubutegetsi kuko akomeje kubura nabi iki gihugu. Kuva tariki 5 kugeza ku tariki 3 Mata umujyi wa Kinshasa yose n'umwuzure wishe abantu 33 abandi 76 barakomereka inzu irenga 200 zasenyuka nk'uko byatangajwe minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Jacques Shabani. Ubwo Nanga afunguraga ikigega cy'ubwizigame cy'abanyekongo Kadeko iguma ku itariki 7 Mata yagaragaje ko biza nk'uyu mwuzure biterwa no kubutegetsi bwa Kongo butigeze bwita ku bikorwa remezo by'igihugu. Yasobanuye ko byabereye i Kinshasa bigaragaza ishusho ya Kongo Kinshasa iri mu butegetsi bwa Tshisekedi. Uyu munyapolitiki yatangaje ko abarwanyi ba FC bafataga umujyi wa Goma tariki ya 27 Mutarama na Bukavu tariki ya 13 Gashyantare. Leta ya Kongo yafunze amabanki yakoreraga igamije guhana abaturage. Nanga yagaragaje ko icyemezo cya leta ya Kongo yafashe igira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu kuko gituma abaturage bashakisha inzira zinyuranyije n'amategeko babona amafaranga kikanahombya abacuruzi. Colonel Nanga yasobanuye ko uretse kuba icyemezo cya Tshisekedi kinyuranyije n'itegeko nshinga rya Kongo n'andi mategeko binagize ibyaha byibasiye inyokomuntu, yanenze umuryango mpuzamahanga ubibona kandi ugaceceka. Promosi idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba sugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite se ahubwo indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, se yabazaniye promosi idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagare kuri nimero ziri kuri ekra yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa n'abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika. Banditswe abantu bane mu muryango wafungiye muri gereza nkuru ya Mpimba i Bujumbura nyuma yo kuganira mu itsinda rya WhatsApp ku byerekeye intambara yo muri Kongo Kinshasa. Bivuga ko ubwo butumwa bwumvirijwe n'abayobozi ngo bagasanga ari ikintu kitoroshye kubera ko bumwe bwashimaga ubutwari bw'inyeshyamba za M23, umutwe witwaje intwaro uhanganye n'ingabo za Kongo n'abafatanyabikorwa bazo barimo ingabo z'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi cyoreje abasirikare bagera ku 10,000 kugira ngo bashyigikire FARDC n'inyeshyamba bafatanya kurwanya M23. Urubanza rugaragaza ubucyambirane buri hagati y'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo no kumviriza telefone n'ibibazo bya politike biri mu Burundi. Mu bafashwe harimo abapolisi babiri, Kevin Ishimwe usanzwe Liyetona mu gipolisi uvuka ku musozi wa Budaketwa komini Mabanda mu ntara y'Amakamba y'Amajyepfo yatawe muri yombi tariki 13 Gashyantare uyu mwaka. Undi na Rubenda yisaba Liyetona wa polisi ukomoka mu gace ka Marambya
muri komine Burambi intara ya Rumonge mu majyepfo ashyira iburengerazuba bw'u Burundi yatawe muri yombi tariki ya 23 Gashyantare uyu mwaka. Manase Nizigiyimana mu bagize umuryango wa SOA Burundi ukomoka mu Budaketwa yatawe muri yombi tariki 2 Werurwe uyu mwaka. Jeremy Manirakiza umunyamabanga mukuru w'icyamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yatawe muri yombi tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu afatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Amerika i Londres mu murwa mukuru w'ubukungu agarutse avuye mu butumwa bw'akazi muri Maroc. Ikinyamakuru SOS Media cyavuze ko iryo tsinda rya WhatsApp rivugwa ngo ryaba riyobowe n'umupolisi Lieutenant General André Ndayambaje umunyamabanga uhora ushinzwe umutekano wa Rwanda Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Iri zina ryateye amakenga inzego z'ubutasi cyane cyane nyuma y'uko bamwe barigize bahaye abayobozi icyo kiganiro bagiranaga. Amakuru aturuka mu begereye iyi dosiye yavuze ko abantu bane bimuriwe muri gereza nkuru ya Bujumbura izwi ku izina rya Mpimba kuwa gatandatu ushize ku itariki 5 Mata, mu gihe batatu ba mbere bumviswe kuwa gatatu ushize. Jeremy Manirakiza yashyikirijwe ubucamanza kuwa gatanu ushize. Ikinyamakuru SOS Media cyavuze ko ifatwa rya Jeremy Manirakiza ryatunguye cyane rubanda, yaba ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ndetse n'inzego z'ubutabera nta mpamvu n'imwe bashyize ahagaragara yatumye afungwa. Amakuru yavuze ko usibye ibisobanuro yatanze mu itsinda rya WhatsApp no kuba atabarizwa mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD bishobora kuba byaramugizeho ingaruka, bivuga ko mu by'ukuri yari afite umwanya wifuzwa n'abayoboke bamwe bakomeye mu ishyaka riri ku butegetsi rya perezida. Ifatwa rya Jeremy Manirakiza umunyamabanga mukuru w'icyamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi agarutse avuye mu butumwa muri Maroc ryateye kwibaza ibibazo bikomeye, abayobozi ariko ntacyo barabitangaho nk'ibisobanuro. Nasimbukiye muri Soudan y'Epfo, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Manisco Soudan y'Epfo inenga leta z'ubumwe za Amerika kuba yambuye viza abaturage bayo kubera ikibazo cy'umuturage w'ikindi gihugu cya Afurika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio kuwa gatandatu ushize yatangaje gukuraho viza ku banya-Soudan y'Epfo bose. Yavuze ko icyo gihugu cyanze kwakira abaturage bacyo birukanwe na Amerika. Gusa Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Soudan y'Epfo yavuze ko umugabo banze kwakira wari wirukanwe na Amerika ari umuturage wa Kongo Kinshasa. Iyo minisiteri yongera ko umuntu yashubijwe igihugu cyari kimwohereje kugira ngo cyongere gikurikirane ibye. Ni ubwa mbere Amerika yibasiye pasiporo zose abaturage b'igihugu kuva Perezida Donald Trump yasubira ku butegetsi muri Mutarama uyu mwaka, aho yamamaje avuga ko azarwanya abimukira batemewe ndetse yizeza ko azasubiza benshi mu bihugu byabo. Mu itangazo rye Marco Rubio yavuze ko Amerika yagaritse n'ukundi kwinjira kose muri iki gihugu ko abaturage ba Soudan y'Epfo ku mipaka yose ya Amerika. Yashinje leta ya Soudan y'Epfo kunanirwa kwemera kwakira abaturage bayo mu gihe gikwiriye. Gusa mu itangazo ryayo ryo kuwa mbere Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ya Soudan y'Epfo yavuze ko yababajwe cyane n'icyemezo kibangamiye abaturage bayo bose gishingiye ku kwibeshya kwabayeho ku muntu utari umunya-Soudan y'Epfo. Iyi minisiteri ivuga ko uwo mugabo ari umuturage wa Kongo Kinshasa kandi bamushubije Amerika, kandi ko ibyemezo byose by'iyi bavuga babiha abategetsi ba Amerika nk'uko umunyamakuru w'intaramakuru by'Abafaransa AFP byanditse. Michael McQueen, minisitiri w'itumanaho wa Soudan y'Epfo, yabwiwe n'intaramakuru Associated Press ko Amerika irimo kugerageza gushaka amakosa mu gihe hari umwuka mubi muri icyo gihugu. Nta gihugu cyigenga cyakwemera kwakira abirukanwe mu kindi gihugu. Ibyo bibaye mu gihe hari ubwoba ko muri Soudan y'Epfo hashobora kwaduka intambara mu gihugu nyuma yo gufungirwa mu rugo kwa Riek Machar usanzwe ari visi perezida. Perezida Salva Kiir wa Soudan y'Epfo ashinja Riek Machar visi perezida gushaka guteza imyivumbagatanyo mu gihugu. Mu kwezi gushize ubwo imirwano yatangiraga mu gice kimwe cya Soudan y'Epfo, leta ya Amerika yasabye abaturage bayo bose bataye umurimo yihutirwa kuva muri icyo gihugu vuba na bwangu. Mbere abaturage ba Soudan y'Epfo bari muri Amerika bari bahawe ikizwi nka temporary protected status kibemera kuguma muri Amerika mu gihe runaka. Icyo cyemezo ku banya-Soudan y'Epfo bari muri Amerika biteganyije ko kirangira n'itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu. Muri Amerika barurwa abaturage bagiye ku 200,000 bava muri Soudan y'Epfo bari mu buryo butandukanye n'impamvu zitandukanye. Benshi muri bo bateye impungenge n'icyo cyemezo cya leta ya Amerika. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiye muri Uganda, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Manitswe abasenyeri gatolika ba Uganda basabye leta y'iki gihugu guhagarika iyicarubozo yatangiye gukorerwa abaturage mu gihe igihugu cyitegura amatora umwaka utaha. Basaba ko urubuga rwa politiki muri Uganda rufungurwa. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko abasenyeri bamaganye kwivanga mu matora no guhotera abaturage kwakozwe n'inzego z'umutekano mu matora aherutse. Basaba ko ubutegetsi bwa Museveni bwizeza abanya-Uganda amatora aciye umucyo no mu bwisanzure. Abo basenyeri bavuze ko mu gihugu hamaze igihe havugwa kwibwa amajwi, ko bakandida ndetse no kubara abakandida batsinda mu buryo budasobanutse. Basaba ko igihugu kibiha umurongo ugororotse. Amatora umwaka utaha akazaba nta rwikekwe mu baturage nk'uko bimeze muri iki gihe. Kiliziya Gatolika ya Uganda yavuze ko yangayikishijwe n'abanyapolitiki bafunzwe ndetse n'uburyo igihugu kitihanganira abantu bose batavuga n'ubutegetsi, igasanga izo ntenge zose zitazatuma amatora mu mucyo no mu bwisanzure. Kiliziya Gatolika ntiyagarukiyeho ngaho kandi yanigaragaje ko iteye impungenge n'uburyo urukiko rw'ikirenga rwambuwe ububasha inyungu za gisirikare kuranisha abasivile, ariko bikaba bitarahinduka. Yavuze ko bihonye cyane n'uko itegeko nshinga rya Uganda rivuga umwaka utaha muri Uganda hari amatora ya perezida w'ubukeye ko Perezida Museveni azaba ahatanira manda ya 8 ku butegetsi amara imyaka 39. Bikunze kuvuga ko amajwi mu matora ya Uganda yibwa. Abatavuga muri ubutegetsi bwa Perezida Museveni bavuga ko batsinda amatora hagatangazwa Perezida Museveni.